Izingwala ko so pusa ni meso bangba na terati limonta ti kunga na tiba kuta sangote ti la kusnanga ti kodo itena la ye kinangiati yambala na yati asangusu yo tonso e ki pasura yati akotel ta sanguna molongoni oko na oko yeti fanala na yati akuta sangusu aike la sosi kapati akusala ti manangomiti akete amulenge so aike manambeti mvumbu ala so aike ti damapa ti da l'école so a ingani mingina eriti dongo panzi si ala kanga yangati akusala tala laswa wena pekoti anze gombe ya susi ala mute ala faina kete amulingi so fadeki wa sango dagina yati asanguso ngaiti fanala kapaso abatene ti mungo akangutu so atene trophée wala prix d'excellence na kpingba ala so asa kusala ti sara sabangu ti a masika wali tingusa kuse balsandoni omeneso ekeda a dutibiri na mbegeti ndoko ati senises na batati bongi na gbeleti akota zuti kodoso ati sala tena ala gara koka paso fade ko asangoda ginati asango so babaliti asango ko fasola ekeki tene asana na molongoni oko na oko Tifanu seni ibarala ikiziangati asanguti la kusunangati kodo aiki sanguso akisupe na iti gunambegeti baoro so akikete kodo komanda susi aiki na yati kodo komandati nana momberisi ayamba bir kuta matangati zingo yanga polele timini ndokwa suseli bitene amulegina amasika wala tsu na muzu franza tene centre polytechnique titene ala sabango tse so la saraso aiki mini ndokwa wala mini dosu si a mupasana amasika ngana wali titene ala sara akusala tsala yamba aike mukuzi watu kwati alezo simple Mathieu Sarandi si aziangati akusala so ndani kizlegi na Donel Water Kinam sur sa tambla kusala so fadele ki vuroni sangola ndoni amasikati bauru alindi fadi suti na wakambeni njoni da susel piti na sarandi nzili kusantana na yani matanga tizingo yanga chitani abagigi kina langu omene chinje chifondosu na gbetati bauru na gbeleti makunzi tinto kwacha watu kwacha badale zikuta fongo beti simples Mathieu Sarandi ekimeli da swa ki mwandi pasa chitena sa kosi amlengi tikodoni yang chitena sarandi nzine buzi ngati manda kwati mboko chitena kpingba lengo sungu na tibatani akitene swa sigigi na ngati Pierre Ubali Juru swa gana yekiti kutazu tinto kwati minuska makunzi ndo kwati watu kwacha badale zu adabi tongnaye dani abagigi ati sabrenge ti bauru ati sanga amama ti bauru awali ti bauru atena ala bumbi atene ala bumbi ambutu igati sam ala tani amlenge ti bauru amasika ti bauru awali ti bauru ala bumbi tene na mbutu so kwai tene na mbutu so kwai ala tukuliga ala bango lege ba yeso la kuso ala wala ala di tereni na meti bi pareso lege tinga muso zapa munami ngala lege tinga muso ala lege ti baoro munami mitisa kota zoti minuska eretilo kwenmango balenge wali ti Afrika eretilo ke balantine ruguabiza ugana kuguti mi pavimenti bilalo mi pagati benti abrengeti paolo la lo mujeno lasso da sua bagiga benti biakangia dati so itiringi si iwara daso aketia mama daso aketia masekati baolo alibi ala bomi teretiala ndotia maseka akeji ge ndotia mama akeji ge akejira tonako tazoti kondoro so akeji ati bitene na metala kona ko akeji ge yeso kwa ati sara kusala ti maboko biba ambiri awali akana ala doti meza ala za machine ti fumo na bongo akeji ge sala ke manda kusala ni oko na oko na pekoni makusinde kwa watu kwa badale zukuta fongo mbiti simples Mathieu Sarandi abwisi afaka mbatingo yanga tidani da chama sikasosha digni maboko na maboko chipetati bauru abagigi ndati maboko chikoforo chinto kwa timuska na leki tipialuso abatendi kingo na peko akbali
ngana maigose du tina poputi azu. Dans la single mingi dona Walter Kenam tenetia sangusu alamuna mingeti kodomini sanguni aiketi soti fanala aikebir si akangati kapati manangwe na mbegeti a masika wali wala awali susi amande na nduteneti aiti banda terre susi aike bombiti fafika si aleka kapaso mboko na kundu ti bendo geti minuska so abateneti neneti azo Eric Vudakba aike mune sangu na ndoni lango otaso akusala ke mingi na legiti pikango patara so akuna nduzu mingi amulege na so akoka panati ngoe ti mandango yeso ti wara afini akodendende so sek mulege na la tinga tene ti nene ti zo ngana sarango kusala na ayo fini aiti senta kodenga na banda sango iba na chi mandango yeso fafika organiser maboko na minuska imanda ye mingi amaseka wali na mama so ibumbige amanda legi ako ye mingi ko joni na dochi yeswa iratene droit de l'homme sobiri amena wali mingi ke na mbeto ti oser ti débouser ti gana finyaye ti faye so limbi ti sara ala ke na mbeto tenti société permettre na la paix et là so imanda que ia wali centrafricaine ko ikina place ti na ti maingo ti kodro na ti gango na finyaye ngale gako na place ti na dochi yeswa iratene banda terre na legeti créer ngo aussi à valeur ti fa talent ti na na lechi dunia mobimba itambula njoni le gako na ndochi banda tere yesu abubechi mingangwa yesi so biba amaseka wali biba wali e biba na yaji lecha wali so njara ti duchungo important na ti société njara ti apportingo valeur et biba na yaji lecha wali so aussi besoin ti soutien donc bela chimbila so ke na amaseka à partir ti la so inga que téléphone aki encore ti divertissement uniquement pe ti zonga pe ti détruit vie ti azwa pe mais haïti il créait valeur, il valorisait talent chi. Adu ti lo susule ke mokonzi ti bumbi ti fafeka na korose ti Afrika lokonda mingi mungo mamboko ti kundu ti bendo ti gigi susi angala ko ti tena sara akapa ti kusala tonga so na ngalo unda na la susi amanda ya wati tena ala za ayingango susi ala inga di fade so na leke ti kusala si ala limbi ti mai maboko so ministre mun la so fu guni bigala gawe tangani akala awadi so na ngonda so a besoin la tita la susi akena bage tukundi ti bendo ti gigi ala faso fade mungo mamboko so ke mande gigi pepe ala ke sala de abina kapati kusala na liniti mamboko na wali susi ke sala anzezente kusala ti mamboko ti ala e kirikete na pekoti fanala so kota ngwe ti mandango yesu si atonda na lango basambala ti sina lango baliako ti je ngube tingu so ikeda amunga ngumingi na awali nga na kuliso amandai na ti kapani se akengo susi amulege na la ti kaminga ndara na puputi ala sango ti kodong bala ko ti tamlo dalmo ti Afrika ti fanala ndoko gbeninga so abatene ti sina kodro ti Afrika a le kermini kapati pikango paterna o agusinga lasu nanda plele na ndutene ti boma ti kobela ti Ebola susi aike na nimbe so na mbege ti Congo di panda ndani aike ti tombe anga ti vunga sango na mingi ti kodro ndutene ti kpale ti kobela so aike wa fangombi ti Emmanuel nakune so le ke kuta wa inda ti ndoko ti insu pasteur si adutinal ti pikango patara so fade ke zilegi na Viane Bofo ngana ken priva likundu ti pasura ni sango landoni aike grando ti kale ti mboma ti Ebola so si a tonda ti tene a sara sama na terti a zona mbege ti koro ti Congo jipanda so si aike na katikati ti koro ti Afrika si bere bia so saki batere ti seni na koroti be Afrika nga lo unda na awanga nga ti tene ala lekere mbedi kapa ti vungango asango wala ti tongo mbela na mbeki ti awa be Afrika na ndo ti tene ti kpale ti kobela so si ate asi pepe ndani la tongo mbela so mingi aba tene ti tene awa be Afrika a zile chala nganga tongana si tere chala a chauffer ya limbi ala muloro iyo aguna danganga ngana mbeke ala ke duti titenala zile chala tere chala so ke lundu mbeke ti Kongo jipanda aikega si tono tere chala la timbi tere fade warango ko bila so aike goi iyo mingi nila danganga ti koro wanganga ti koro ti be Afrika mu ambeni a kode ti kusala so azana sise ti kangango lege mata na mboma ti kobila ti Ebola ti fana zo ti be Afrika so bumani na ngoi so
na mbageti Congo démocratique angbati goranduzu na yenga so tona igolani yesar tenena la ungotia zoso akana kobelani ake bale miombe na gombaya ti londo na yenga so on ti sina lango ti laso asi déjà ngbango oshio bale omene so atene amu a district na ige ape tena préfecture tona balu se awe na mbageti parce que Congo démocratique akuta ko domingi amu déjà a district balu se et mawana so a district so ake nduru na katikati kodroti be Afrika ni la lo yeti tene iga ifani ti tene ala hinga que il doit ti ping baleti na ti fangana zo be Afrika nyela si na mbageti ge ike sara ayi so isara ndo ikusala tilo ti kangalege na kobela so donc ike za gereta akodeta kwana sese londo ti faye na wanganga na ambena tondani si on laso na katikati kodro andoso si risque na ke mingi so na d'après so ala commencer ti on ti goti dutika muna ala gbakuru ti tene ala sika muwa ti tereti azo muna ala gbakuru tena sika tongana warate terti zona muwa ala mungu ti terra tuka ioge na bangi si ilimbeti bembe etona iwarani zoni so terra muwa ke mulo ti zalo yamba e tokanguti terlo tongana ke ni akanga lege comme azalo yamba akanga lege silo ndu ambena zoape tonga so awanganga toka ungo cha wanganga so agwande kati lekendo ti zaloka et puis amu tonga gina loka si alimbiti tena muleti kodrape ina ti fanali tene kapa ti jutingo lena awagosi la so atambula ngagi na ndoti da foro no ti gira FM so si amulege na awa be Afrika ti tene ala undando na awanganga so si ala waranga pikoti udango ndo chala tonso tenliti asangoti fadege awa akapati mana ngombeti ti akita mulenge so ekemana mbeti mbrumbri dans l'école à la soie qui damapa soit qui damamiti dongo pandi liva akanga yangana watenti ngusa kuse balso no kungusa kusanu balu senandoni omene aikina ngoti ni matanga sosi ya bumbi ala so aika wa fango mbiti amulinga na bata amulinga sosi ala goti ba ainende sosi amulinga ti ala sara ikizlege la glace ngasi ni munga na remarque njongombe simune sango landoni eke na kotangia na besi damandango mbechi doko panji ayamba bati amolenge ngana ababa na mamaso agagbani chiko kapa na yati matanga chikangango yangati dama paso ayeke na ndapre chilapo soso si dama pa doko bandi ayingi na ngia ti ndara ndende so amolenge ti dama paso ayeke sara ni mbage na mbage na mungo tene ti lo solo yeke wainda ti damandango mbe ti so lo fangia ti be ti lo na mbage ti ababa na mama ti amolenge so nga lo mu oko ngwe so ti tisa ababa na amama ti amolenge so ti ga iyo ti kiri ti su iri ti amolenge so teneti ngu ti peko kota yeso abumbi ila so ake kangango ti école donc école ni awuzi awe aminga sara examen we nila ibumbi aparan ko ite ikiri carnet cha mungi na oui ababa na mama amu maboko na imingi mbagati inala kwela iboli si eke sara kwa na yati école ni yeso nzere nambia ke so même tongana gbacha baba agana bumbi chi sangondo chi ape ambena ega na ala swaga ala lake muyanga si isara na kwani ndi voro mulenge chi duchi ndoko na mama na baba chala na ndi voro nga baba na mama chita za mulenge sara gingiape mais ambena ngo yala zala chitene ala bando na ndo cha kaye chala akeketa yeso ala lingi tisa swala suni yekeke chikuna zingo ti école okoti a mama ti amolenge so ayeke fangia ti be ti love ya ti be chimbi asisingo ten chi école ti la som carnet na menge chimbi emi ba que menge chimbi asigi première de la classe be chimbi yeke na ngia asara ngia mingi mbinga tene wasimbi pe tena me be chimbi yeke na ngia mingi so mbi esara na ti vacances mbi yeke zalo toujours na yanga da elo ega na bumbi toujours e mbi yeke mulo na yanga da na lege ti alivre ti te toujours
bana niveau beni école qui na niveau ci 3 collines ci bula ba ke chu vuda mbala mbi kunda na mamasha mingi ci tena la gangster mingi tsala ci tena mingi agwa yo tonga na si mo ba ki sara ko to beni ye asasi ya ki jeune ando si ya mama ifika ki donc nda mamasha mingi ci gati za mingi sana école liva ifanala so matangani akondani na mungu makandana amolengeni Ike gofade so na sango so bateneti kwati kodoti fanala ke ndapwe sosi na legeti bangondo ti bombiti awali wa dengo buzi na kodoti Afrika sondoro erini aike fafeka na legeti mamukonzi so ake porsader abazen si ala so ake amukonzi ngana ala so ake na ndoti bombiti amasika ngana ndoti neti awali abumito na zo okotene ala gwe ala zi azindi na yati dagbata so aike na ti gbava ka okuti gbata ti bongiti lekere kapa so aike dutan na biko ko so aga so ba mbrimbu tenti zangola nombata ala so aike afini amukunzi gbata so aike sa kusati oko dagbata so ikizlige na titene ala masangola ndoni aikela susi kapati kusala ti kwati kodo a tondani na mbegeti dagbata ti gbava ka uku aike pialo susi beti kodo foste archange toadera azana seseti tene asara si gbata ti bonga na kodo kwa susi angurolo alimiti tene aduti pendere alegeti bangondo tilo ya pakara porsia de ya abazen solo eke mamukunzi ti bombi ti awali wa dengo buze na kodo ti be Afrika solo eke nga lege oko zoti dengo gapati gatonga na mukunzi gbata na gbata ti bongi amukunzi ti avaka nga na la su aike leader communautaire aluto na zo oko titene alagwe ala sukula nga zi azindi na yati agbata so sudani aike titene aleke kapati za una nombata fini lo solo eke mokozi gbata ti bava ka ukuso aike dutiane na biko akoso aike ga biati kodro muyanga tene chaque samedi suko aiga ke sakwati kodro bandala la so iga ya mairie chaque samedi ignata ando ndende titene sakwa la so iga mairie te inetwe ndoti mairie ni parce que bi penser akimbeni kutando sola pour ikitutikada i préparer gango tsambina gene aussi so egandi tene ala gando ti ande na lendi puis ndo il faut izando ni propre tene ifana ala legi kwati kodro ti sara tene ala gadunati senior sasa kusala tala nangalo solo eke mokonzitsa masekati vakaso longalo mbana pekope lo eke fatene ti betilo il faut pousse mismi gala so na yati babaka oku ti mérite sa kusala so petit ko jeune akimene kusala so biati kodro lo wani lo zanse se et lo wani a lo ko kana pour tiazo diti sara kusani agmen initiative sur le za teneti i titene iko bani isarani titena mula ngunda kusala ti kodro na azingwa azindi na terti da na terti mo wani mo zizende na ti da mo zizende na terti mo sumo djunzoni le ga koton na biati kodro na men nzoni bangondo lo là aussi le mon nzoni bangondo ti biati kodro so lo zanse c'est le tamblo na pekone e ke ba vakati wala ba vakati ni a kodoti a ke tambla nzoni na mango teragda ako aza sa kwa polele e aza sa kwa na betala ko si kodoti al miji avancer iki keti na pikoti fanala so bavaka ukuti batati bongi aike na ungoti avaka balusa ndoni mbasambala so si ala umitona zo okoti tene ala sarasi dagbatata la aduti pendere legeti kwati kodroso abagigila so dagbatati bavaka uku aike nduruti yamba kutaka pati za numbata fini mukunzi bataso aike gandi Ministre Nguna keti sopakara Issa Mamad Oumar solo ke bando ti na bombi sosia ke mo mboko na bando ti biati kodro na legeti apo solo zana sisi si ala lonto na zo oko na la so ke sa kusa nduru na terti lo ti tefade ala golanda preso ala sara kwati kodro na mbegeti ndoti amasika la maison des jeunes so ke na mbegeti castor na gota ti bongi so si ala go ala dianu ngala sukla yati ndo kwati amasika so ikezlegi na Hassan Anour timune sangulandoni ekena ngonga mbamba tinda pelele na dawati ndutia masika tim castor nduni akipendere mbanga ti ala swaki na yata bumbiso akimu maboko na poroso ti biati kodro kota wa fango metiti konde pakara Faustin Archange Toadera na lege ti kwati zingo zende so a irini kwati kodro ala kutana ndapelele so ti zi azene na ndosoka na yati apendre abongo tala ngana agbakroso akina tititala ala kuta ti dendonga ti zi apere na pekoti akusala so ala sara aike gango ti lo solo ke bembendo na ndo ti bumbini na ngia na yanga ala yambalo si amasika so mingi akina bajenika ala gonda tala mingi kusala so ake bajigi ngbanga ti amulege ti tene asara si akota ndokwa
ti gbata ti bongi nga na kodro sisi ti be Afrika ga pendere le solo ki wasungo tondo ti bumbi so na ngia na belu fatilo lutene alimbi amasika timba jini kwe amunga ngutala ti sa kusala so aduti ti lo solo ke bandu na nduti dagbata ti gbavaka uta logonda mingi amasika so agagbani si na yati nzene bumbi tala ala gudati zizende so iba pe koni mingi parce que ils zizende ni on et etc i wara men place encore to azende de qui fixer place azende da ikizini et malheureusement que nambi na bangondo chimbimbi yeti tenembi tenena a population so ilana ko ilango na 3e arrondissement donc na igati sara kwa attention il fallait que isigi na ti babati i aider terrain izi zendeni parce que i encore venir i petit tenena iga izi salté na terrain ta chimbati yape ia wati place ni il doit tenena i débarrasser ça il mu courage na azozo agana yi itena izi salté na terrain ti aussi mokonzi ti vakati gbaya dombia na dawati akusala solo unga mingi titene awa be Afrika kwe amunga ngutala tisa akusala so mangati kusala ni abagi azuti nguru bia pepe ipase azwa teniko unziwa me akareiti tenembeni tenepepe kwa swala ke baso akwati koroti wani ike ye dati tene ambeni azwa londo mbe korosi aga alekene koroni pepe amuna mbi vundu igala so ikene yati vakati castor so akena di 3e arrondissement ainga tene atokando balaso beni zoti castor ako so si lo sigina yanga dati lo lokalo muma boko na association so igati de sar kwa so nati vakani ape mokonjiti vakani wani lo gapepe lo lango ayo même na maison de jeunes pepe so akenga beni ti vundula parce que là so tona ake tele ti beni contrôler agati fa mbimbe mokonji so mbira mbage ti lege ka na ba dombia 2 mais ake kwa ti contrôler parce que tona RI il faut ilondo iga imuma boko na itati so ake patati bozota la ke sigirani ala ke voa kumbati kwa aya tete sara kwa titene kodroti avancer mais ike ba on direct la ko ike gira poko aga tentene ateno ndoso eti etala non ndoso eti etala est-ce que là quoi là-bas même gunja paso fika na sevenjo ala ba comment quartier tazo inondé est-ce que là-bas dati ben ministre a inondé wala ngua go liati dati biati kodro dati mo même ay dati location la mo lango da ay dati mo parce que ton bo agadi liati bagbana ke tewati danape ay tande gimo le solo kinaliti pumbiso logo na mingi kusala so biati kodrolo veni lozana sese kota wa fango betiti konde pakara Faustin Archange Touadéra so awa be Afrika akona ako adwati muketengo itala titene ala zizende nga ala zi ayeso akishoni si angorwala tisarasi batati bongingana ando sukwe angoroni agapendre asara kwa chikodroso benizola loga lekere arrondissement tiape nere merci bien chikodro logana isirina kodroni zo ako lo muni responsabilité chilo isara kwa chikodro chi nere merci mingi melenge chi 3e arrondissement azochi association et comité ti 3e ala na pokoti jusqu'à isara campagne zone type moi économique là si atena mo commerçant so zo ti sirri là tena ti miso il faut que zo ako le participer na baga ti sirri be remercier makunji ti arrondissement ti et be remercier makunji bala ti quartier baya dombia lo na pokoti ti lo so mi ba comme lo makunji ti 3e koi tout place ti azo sara kwa na ndoni so si lo ba message ou bien beni communiquer atena ti 3e le si na place ni et le munu courage na zo ndale so mbere mesi zokoi ngana mage kundu so ayeke bemen nolando tënë ti apialo so abatënë ti kua ti kodro na lege ti lo so lo yeke wato kua so ayeke ba nando tënë ti aya ti gbata ti bongi so ayeke Sylvain Mayere ala sara la somni atambla ti kusala na ya ti agbata ti bongi ti ba lege wasi akusala ni ayeke tambela ti nga sango na nu fade Hérodis Menguia ayeke mu na e sango na lege ti ken priva likundu bumbi so yeke bembendo na ndö ti ya kusala ti kua ti kodro asara kua ti si ti tene apusu azende yongoro ndali ti nzoni duti ti awabe Afrika kue bumbi ti bemengo ndo ayeke sara kusala ngangu mingi na ya ti agbavaka ti bongi ti laposo so lo gue na agara ti komba tongana ti kilomètre 5 ti ba akusala so si ayeke tambulaka na mungo maboko ti brigade ti intervention na ti répression nga na rond-point ti sika Benzvi bumbi ti Touadéra nouvelle génération
agweda ti zia zende na ndo ti balabala so lo so lo yeke toko azo na kusala na ndoko agbeyon gbia so abatene ti lekirango ya ti kodro ayeke fa peko ti akusala so si atambula na lapo so so tene ti kua ti kodro ayeke ye so ayeke laso ape ayeke akua so si gouvernement za na sese gbia ti kodro agbo be ti lo mingi ngali ti kua ti kodro so na tongo na ndape so e sigi ngbere ye na ndape so e supe na mbege ti combattant na mbege ti combattant azo e mingi abiri aussi ayeke na tere ti sara kua so population aussi ayeke na tere ti sara kua so parce que ti ambini azo citoyen atene wala kua ti kodro so aba gi gbia ti kodro aba gouvernement ayeke ni lape aba e kue so e yeke centrafricain ti tere e zia zende na tere ti ye si na ya ti kua ti e tambula nga kete ti bando e si na mbege ti ville e si na mbege ti sika e wara TNG so ayeke mbini association aussi so ayeke mo mboko mingi na yeke ti kua ti kodro e wara lo yeke na rond point ti Socatel loko ni ka apere so na ndo so mingi wago singa e ba lo sa nzoni kua mingi si supe aussi e singa na mbege ti Galabadia e wara RST so lo kana avenue Touadéra aussi loko sara kwa ngangu mingi na mbege ti Galabadia e wara Touadéra encore so kua e a mouvement so si ayeke mu peko ti gbia ti kodro na lege ti sarongo kua so atene KTK kua ti kodro ala sara nga kua na ndo so mingi ala ni ka azende so na sese ba ni la wago singa ibeke gilando ti asango so si akojo kapa ti asango ti la kuisanga ti kodro kona ni kir singila mingi na ala kue so atupo ti ba okona akuta asango so yo tonso e go fadi so na use kapa ti asango so na use kapa ti asango ti fanala yeke biri na peko ti be kombi te si ndo kua ti sene ses ayamba mbeni kota matanga so aba tënë ti mungo kangu ti wala trophée so na muzu france atene prix d'excellence ndali ti akue ngba kusala so azo ayeke sara tënë ti sabango ti awali so ayeke ti fani mbasambala na gbata ti bongi e fa na ala yeke na mbini ngue so si amû legi na ala so ayeke akota si kodonga na ala so si ati sara tene ala gue ala ko kapa na yani e yeke zi legi na Alphonse Zone ita ti mu ne sangoda ado ti mbi ina ala yeke wara tere na ngbonga miambo e tene voro sango sanga ti muzu france alangba zoni beni kuta matanga tambula ka na ndo kua so si saraka matanga lape yani matanga so ti awali ti kodro ti so ayiri ni atene 7e édition 2026 so aba tene ti awali na akoli so si kua sara ti maboko ti tene ane awali na legi ti sarango ti maboko ti wara pata koforo ti tene ayo kodro ti be afrika na nduzu zo so adu ti na li ti matanga so ayeke komo konzi ti comité promoteur ni so ayeke pakara Séverin Anatole Ikoli so si lola lo gi ti mu a matabisi wala prix d'excellence na ala so kue si a sara ai ti mamboko mingi so airi ni atene 7e édition ti mu mamboko na awali na akoli so a sara kusala ti kodro mingi ayeke ni biri la azo mingi so ungo ti ala kue ayeke balako na ota so na popo ni moko wara awali balako si mo wara gia akolinga ota na peko ti so si amu a pendere ai na azoni so asara njuni ye so ayiri na tene prix d'excellence aita ti e asara tënë e zi lege na ala ti tene ala ma zo oko na oko association so si amu mbi marraine la so so mbi pense lo ba akusala so mbi sara na ya ti association ti ya wali na niveau ti finance parce que mbi tene ala association ti aba gigi asara nguse e e sara gbatia ye sa gbatia ye mbi pense ayeke na do ti ye so e sara mingi so la si ala porte choix ti ala na ndo ti mbi ti tene mbi ti marraine ti 7e édition ti ngusu puis penser ya wala actuellement la mo conscience parce que mon ba wala ki sara ye ti maboko ti ala ye ti tene akule adominer la paix donc ala ke battre tere ti tene ala kue ayali ti ala na nduzu tene keke yeke ti ala avu na devant yeke sa kusala demengo ti tene ayinga akusala ti awali aye so si awali ali ti tene asara la akusala so si awali ayeke sara ina la ti tene ama nzoni ti ti sewa iri ti ti azo
ngara place kusala bala awali sa zere kusala titena inga awali alibisi ifa akusala sala kisala legitimement aki tonso si ça des films et documentaires et ça mina keta ali moso afa studio cha awali na police Africa ali moso isa aso akinati kwemingo big DG télévision aka kusala ça ite aka kusala so misa en tant que technicien de so ina partenaire ça mengi tu kodwa ke ba akusala so isa à l'avenir à la bas que emu ngoichi kwe titene isa limos tene afa saba mo chawali ti na dunya muduma akusala so isa akwale so la kiwa tonsosi ala yeta la so tene ala muna yi kutaka kuchwaso ngati betimbe so si laso mbie kina milita itatimbi wali ala so si ya muna ala matapisiso parce que matapisiso a été fruit ti poisson association ti ya sara na ministère ti énergie so igwe auprès ta mulengi so ake bapasi auprès ta amulengi so ake na dati hôpital ni la si azoti organisation so abanya we si la so la choisir association ti na milieu ti lauréat so yeso asala si la so a moi mi matapisi so ay par rapport na organisation ti 8 mars so la ni bi organiser atelier ti formation ti wali na ndo ti eau et assainissement et à Sarasi Amina invité so invité à la boue à la bani et par rapport à la diffusion ni na niveau de télé qui est là façon si à choisir ministère ti et à la gare auprès ti tenait à Mumbi Gambi faire partie de l'oré voici RST sur le Sara qui vision di biati kodro là le lutinalezi pour qu'on soit que ti tenait tonga mais kodro so ai ti tenait kodro na manya ga kota alimbisi amolenge ti kodro na dusina setere a isara sifa de kodone a ke mai ndani ni la si RST a lango na leti pokoti tene ti biati kodro kana legiti kwati kodro e na zo solo ke timbi yanga ta kambani na ndara kote so ke beta be le François sumi ki satana pokoti anga tulo lona azo so ngurulu ala za poata la mingi tenesi a promouvoir nzoli du titia wali titina wali a tutina kwenga ngoni na nzoni ni na ti kodro asara siti tene redu so africain a Buenandozo